fasan esan en ka tafsir alquran de ya ayyuhalladhina kono yobe amanu gomdimbe kunu wone qawamina darorobe nyibirobe bil qistino nun didi shuhada asedi torobe kala ko shedi to lillahi fi allah rana fi goddo na fi guddum walau ala anfusikum haystawi non koy hore modon awil walidaini ma koy hore yumma modon e be modon wal aqrabina e battondirabe in yakun stayoni lati ke sedi tetedo hore mo ganiyan ko galo aw faqiran ma ko baso fo e mun nun de to fallahu ko Allah awla bi ma hande mabbe be dido kala ko kanko jebe fala tattabil hawa wata on jokku belede wonki an ta'dilu ha onyo don wa intalu sitayoni on turi on oni aw tu'ridu ma on durnik fa inna Allah anden Allah kana walatika bima ta'maluna e kon don gollude kon khabiran ko humpitido ya ayyuhalladhina kono yobe amanu gomdimbe aminu billahi gomdine Allah wa rasulihi en laado makko wal kitabi e deftere alladhina nazzala jippinande ala rasulihi e done laado makko doni alqur'ana wal kitabi e deftere alladhina anzala jippinanonde min qablu ko adi doni tawrata e injila e de hidditide wa man yakfur billahi kala yeddudo Allah wa malaikati e malaikabe makko ben wa kutubihi e defte makko den wa rusulihi e nelabe makko ben wal yawmil akhir nyalaande sakkitinde den wallahi faqadu dalla haregum di o majji dalalan e majjire ba'idan wodditinde goga innal ladina andena ben amanu gomdimbe thumma kafaru refti be yeddi kadi thumma amanu refti be gomdini thumma kafaru refti be yeddi kadi thumma zdadu refti be beidi be awansi kufran e keferan ka kungo lam yakunillahu alla kadi wana li yaghfira lahum mo yafo bedo kan kadi mo mari haaju ko gera wala li yahdihum afawna tabe sabilan ilawul bashiril munafiqina hum putu nafiqi ben bi anna lahum wonde hino wodan bi adaba lat aliman musude Allahu akbar andi ton nafiqi julay jangay hora ittay zakka ko woni fenay wujjay kansay jattay waday mo ireji din waday boneji din waday mo ireji din tawde yimbe ben so kanyum tun wadata accay boneji din tawde yimbe ben so kanyum tun accata ko wiyete nafiq alladhina ben yattakhiduna jugitibe alkafirina heferaben awliya anjatigibe weldibe nabudibe min dunil mu'minina ko wori gomdi beditibe acci ben don dum kadi ko mande nafiqi ayabutaguna e be dabbayon indahum e jungo be heferabe al izzata teddungal aziko teddungal be dabbiroyde be dabbingal kangal ala fa innal izzata andeno teddungal gal lillahi ko Allah wodani jami'an gal dendangal wa qad nazzala alaykum gumdi jippina may do modon fil kitabi kande deftere anskon idha sami'tum si onnani ayati llahi ay yalla den yukfaru biha hida yedde wa yustahza'u biha hida jale jalkite fala taqudu wa jododu ma'ahum e wondude be wombe wadde dum jippina may hore mo ender de deftere hatta yakhudu habe jumpa habe iwa fi hadisin be ha yewtore ko gayri ko inande innakum onon son jodudi e mabbe hibe jalkutude qur'an e yimbe qur'an idan antum mithluhum ha'i on wa iwa mabbe ka bakkatu inna allaha no alla jami'il munafiqina wal kafirina o hawtinira nafiqi o kafiri o fappi jahannama kandiri yite jahannama jami'an beden dangal e musibbe jurbe goddo juula hora itta zakka hawtinire e kefere mo wi ali la ilaha illallah nokku gotum kandiri yite ha ko wiyete nafiqi gal ko hunde bonde ko hunde kanunde alladhina yatarabbasuna bikum habbitani be on occassion habbitani be on yolnde fa in kana lakum silatan ke on fatuhun uddital on foloyi ka jihad min Allah morde ka Allah qalu be inna alam nakun keremel lataki maakum mede wondi e modo honto gebal ko amen ko wa in kana silatan kadil kafirina yafra be nasibun gibun seeda e polgal qalu be habeta ben don kadi alam nastahwid alaykum ene men dimbanali e hore modon men dimbanali on be gumdi be habe huli don sikude na ko dum wadi sifodu don be wanam naakum men hadi on men sakki on minal mu'minina imorde gumdi be fita be wadu goddum haddeke wala men gal be woni nafiki fallahu allah yakum o nyaawa ya bainakum hakkunde modon yawmal qiyamati nyande darngal ولن يجعل الله ودان تالي الكافرين هيفرا من على المؤمنين يدوغم بيبه سبيل الله والبلغال ادنا كفر هبتا لا وله غم دو ان المنافقين عندنا منافقين يخادعون الله وهي بجام فاد الله وهو كان قال لك دي خادعهم او جام في توتوبه ale goy non Allah na wasare kan ko jam foto ale goy ko yottotobe
وإذا قاموا سبدرانك إلى الصلاة فادي جلدن قاموا بدروا كسالا كبه آموبه يراؤون الناس توهبه إنو يبه ودا ينغو wuri wala yadhkuruna Allah be janto ta ko inde Allah de illa qalilan sona seeda hono wi gol Allahu akbar on akabbirali din tumbi maana mudabdabina hibe yiltondira bayna dhalika hakkunde dun do la ilaha ulai be jeyaka e beeda wala ilaha ulai be jeyaka e beeda wa man yudillillahu kala umma alla majjini fala tajida lahu ahban musabilan lawol ya ayyuhalladhina amanu kunu yugumdimbe لا تتخذوا وتنجوغتوا الكافرين هفرا بين أولياء والدب من دون المؤمنين كوريكم بين دون ودتاك أتريدون كأن فعلا تجعلوا لله لوأن تون الله عليكم يدو مودون سلطانا دليل كونان جتراو مبينا حركة كفين دونا سوديدو إن المنافقين عندنا نافقين من بلت في الدرك الأسفل بيونا يكا كوس برد جلتو من النار مودي يتنجين الله كبر يلا دندم نافقي يغل ولم تجد لهم أهبا تابع نصيرا والله إلا الذين سونا بين تابوا توبوا بوصله بمؤمن واعتصموا بجوغتي بالله كألا واخلصوا بمؤمن دينهم دين مأبكا لله ونندي الله فأولئك بين مع المؤمنين بيوندو يقوم ببين وسوف يؤتي الله أري الله أن أكا المؤمنين قوم ببين أجرا جد عظيما مونودي ما يفعل الله كن الله قولة كن الله هوة هاجو الله بعذابكم إليت تقولون إن شكرتم سون يتيني ما جمكني وأمنتم من قمتني هراي كنن الله وقت إليت